Dobrodošli na kanal Kodeks Militarija. Danas ćemo pokušati jedan drugačiji format, prvenstveno zato što nemam vremena snimiti i editirati svoj video kako bi to inače htio napraviti, pa idemo pokušati iz jednog pokušaja ispričati jednu priču i dati neke misli o trenutnim događanjima u Siriji, a koja su monumentalna i koja su ogroman razvoj događanja u odnosu na pad poziciju koja je vladala zadnjih godina u ratu koji traje preko 10 godina ukupno. Dakle, ono što smo nedavno vidjeli jest da su pobunjeničke snage HTS ili HTŠ napravili jedan ogroman blitzkrieg kojim su zauzele veći dio Sirije koji su do tada kontrolirale snage Bašira al-Asada i koji je upravo zahvaljujući ruskoj i iranskoj i Hezbollahovoj pomoći uspio potisnuti pobunjenike i islamsku državu koji su jednim velikim dijelom zauzele Siriju i ući u tu neku novu pat poziciju koja je vladala nekoliko godina i negdje tamo od 2017. kad su Rusi obavili svoj posao i međutim to je razbijeno ova protekla 2 tjedna. Ono što smo vidjeli je da je iz Idlipa krenuo blitzkrieg, doslovno HTS-a ili HTŠ-a, pobunjeničke skupine koju vodi Al-Golani, a koja je prethodno zvala se brigada Al-Nusra i osnovana je kao dio podružnica Al-Kaide. Sam Al-Golani je prethodno bio ratnik islamske države u Iraku, a u provinciji Idlib, koja se nalazi ovdje na sjeveru uz granici s Turskom, je čekao godinama, trenirao svoje snage i protekla 2 tjedna su oni osvojili praktički cijeli ovaj crveni teritorij koji vidite na karti, a koji je do tada bio kontroliran od strane al-Asada. Dakle, ovo su ogromna događanja zato što se potpuno mijenja geopolitička karta ovog dijela svijeta, potpuno se mijenjaju odnosi snaga. Ajmo prvo vidjeti što se dogodilo, a onda ćemo analizirati utjecaj na različite aktere u ovom području. Dakle, počelo je s napadom na Alepo, koji je inače bio bojišnica prethodnih godina, grad koji je poprilično razoren, a šteta jer je predivan inače bio, i nakon Alepa u kratkom roku su pali Hama, Homs i Damask, dakle u 9 dana je napravljen blitzkrieg od 400 km. Zašto je to moguće? Pa prvo, Asadove snage su grozno oslabljene. Asad je očito nesposoban vladar, a bez pomoći svojih saveznika, dakle Rusije, Hezbollaha i Irana, koji svi imaju svoje probleme. Dakle, Iran i Hezbollah imaju problema sa Izraelom, zbog čega su potpuno fokusirane na taj sukob, Rusija naravno sa Ukrajinom, i zbog toga su prepustili Asada svojoj sudbini. A sam napad je bio toliko brz da nije ni bilo vremena dovući nekakva pojačanja ili ojačati obranu. Asad je nesposoban vladar, to je jasno iz načina na koji je ustrojena njegova vojska, koja se doslovce nakon 3 dana borbi oko Alepa raspala, dezintegrirala i omogućila da uz relativno minimalne borbe i razaranja ovi veliki gradovi na putu prema Damasku padnu. No, to ne znači nipošto da je rat gotov. Prvo, sam Golani je neobična ličnost. On je još uvijek ucijenjen za $10 milijuna od strane američke vlade, koja je spremna toliko isplatiti za informacije o njegovoj lokaciji koje bi vodile do njegovog uhićenja ili ubojstva. To očito sad kad on daje intervju za CNN, ta lokacija nije toliko tajna, ali ta nagrada još uvijek nije skinuta, još uvijek je na snazi. Njegova organizacija HTS ili HTŠ, nisam siguran zvaću je HTS, je označena još uvijek kao teroristička organizacija, čak i Turska smatra terorističkom organizacijom službeno. Uz taj HTS, dakle te bivše Al-Kaidine snage, također su i militanti podržani od strane Turske, koji su ovdje u svijetlo-zelenoj boji uz tursku granicu označene, sudjelovale u samoj ofenzivi, dok su sirijske demokratske snage, prvenstveno Kurdi, koji se nalaze ovdje u žutom na istoku države, nisu bili koordinirani s tom ofenzivom. Naravno, to su suprotstavljene snage koje imaju svoje interese. Naravno, zajedničko im je bilo zbaciti Asada, ali nakon toga nemaju nekih dodirnih točaka. I ovo nipošto ne znači da je rat gotov. Dakle, nova vlada se tek mora uspostaviti, nova vlast se mora ustabiliti,
i moraju se riješiti odnosi sa ostalim skupinama. Tu je najveća skupina tih kurdske, sirijske demokratske snage koje podupire SAD, iako im je Donald Trump prilično krenuo leđa u jednom trenutku, što je bila jedna velika izdaja do tadašnjih saveznika, ali Donaldu Trumpu je trebalo savezništvo sa Turskom, pa je odlučio žrtvovati Kurde. Kasnije se ipak vratio. Zbog američkog povlačenja iz Sirije general Mattis je svojedobno dao ostavku, to je bio veliki skandal, veliki problem i evo na koji način se to danas riješilo. Kurdi su već započeli borbe i zauzeli su grad Palmiru, no upali su i u sukobe sa ovim proturskim militantima na sjeveru, a i druge države su isto tako pokušali iskoristiti ovu situaciju. Znači, Hezbollah se i potpuno povukao iz Sirije nazad u Libanon, Iran se povukao, nije pružao otpor, ruske snage u bazi Tartus su evakuirale svoje brodove. Kasnije ćemo pričati kako ovo sve utječe na Rusiju. Oni su pokušali sa zračnim snagama suzbiti ovu ofenzivu, ali to je relativno kratko trajalo. Imamo snimke samo helikopterskih udara i nakon toga imamo snimke povlačenja ruskih brodova. Prvo, moramo pogledati kako će se formirati iduća vlast i kojeg svjetonazora će biti. To je za sada nepoznato. Rekli smo da je Golani bivši džihadist koji je međutim izašao iz Al-Kaide i osnovao tu svoju organizaciju koja bi trebala biti nešto svjetovnija. Njegovi javni nastupi za sada su umjereno pozitivni, što znači da nije spominjao svoje džihadističke korijene, nego je govorio o Siriji kao državi za sve. Naravno, što to znači u praksi, tek se mora vidjeti. Za sada, recimo, katoličke crkve, jer Sirija je multietnička država, nisu zatvarane, nije bilo problema, ali nije bilo ni vremena da se problemi razviju. Krenimo, recimo, od Izraela. Izrael je pokušao iskoristiti situaciju, dakle, taj vakum moći koji je nastao kad je implodirala Asadova vojska, koja je pod njegovom nesposobnosti postala potpuno korumpirana i nesposobna za ikakve ozbiljne borbe. Izrael je se probio iz Golanske visoravni, nečuvane sirijske pozicije, i započeo masivne zračne udare, dakle jučer preko 200 zračnih udara, noćas su uništili ono što je ostalo od sirijske mornarice, ali to je 6 malih brodova tipa raketne topovnjače, OSA-2 i slično, ništa zbilja ozbiljno. Pazili su da u toj luci Lataki ne pogode slučajno ruske brodove, gađali su samo sirijske. Izrael je izvanredno agresivan u tim bombardiranjima, dakle Izrael pokušava uništiti sve što njegovi zrakoplovi mogu doseći, dakle svu tu vojnu opremu i, kako oni kažu, postrojenja za bojne otrove oko Damaska, u pokušaju da uskrate novoj vladi da koristi ta oružja u bilo kakvim budućim sukobima. Nakon toga imamo američke snage koje su isto tako napravile zračne udare na pozicije ISIS-a. ISIS je uglavnom tu na istoku zemlje, u pustinjama na istoku, i oni su pokušali isto tako spriječiti da ISIS iskoristi vakum koji je nastao dezintegriranjem sirijske vojske. Tako da situacija se još uvijek razvija. Ono što bih rekao na međunarodnom planu je da vidimo da su i Rusija i Iran i Zapad, dakle SAD, Njemačka, Velika Britanija, Francuska, da ne kritiziraju otvoreno Golanija, kao da su na neki način prihvatili novu vlast i da pokušavaju se dodvoriti i možda iskoristiti tu situaciju za sebe. To ima smisla. Rusija je s ovim povlačenjem iz Tartusa došla u prilično težak položaj. Rusiji ovo značajno otežava njihovu projekciju moći na jugu, jer njihova baza u Tartusu i pripadajući aerodrom su bili poveznica sa cijelom Afrikom. Bili su način na koji je Wagner grupa dovlačila svoja pojačanja i na koji je ona djelovala po svim tim državama u Africi gdje zauzimaju te rudnike i pomažu lokalnim diktatorima da ostanu na vlasti. To su dilovi koje Wagner ima po Africi i način na koji Rusija projicira svoju silu. Preko Tartusa išao izvoz ruskog oružja, a sada osobito kad je Bospor zatvoren za ruske vojne brodove, to je bio način na koji su ruski vojni brodovi mogli biti prisutni u Mediteranu. Za sada se čini, s obzirom na potpuno povlačenje ruske mornarice iz Tartusa, da se to neće nastaviti.
Rusiji vjerojatno nije više odgovarao Asad, zato što je Asad bio slab i ako bi Rusija i Iran, koji su u kompi zadnjih godina, Iran opskrbljuje oružjem Rusiju, ako bi Rusija i Iran mogli uspostaviti dobre odnose sa novom vlasti, onda bi možda mogli nastaviti ove prethodne dilove. Iran ova situacija značajno pogađa zato što su oni preko Iraka i onda preko Sirije mogli krijumčariti oružja za Hezbollah u Libanonu, a kasnije i eventualno za pojas Gaze i za Hamas koji se nalazi tamo. Međutim, vrlo je upitno da li će to biti moguće. Prve izjave Golanija su išle protiv toga, išle su protiv Hezbollaha i Irana kao negativnog utjecaja. Sad, da li se to radi o obračunu unutar islamske religije ili je to zaista i neka iskrena politička želja da Sirija bude samostalna i neovisna, da ne bude satelit i privjesak kao što je Asad bio, moramo tek vidjeti. Za sada je ono oprezno ohrabrujući. Ti prvi nastupi daju neku nadu da će Sirija možda biti zaista nezavisna država od tih okolnih utjecaja, ali kažem, to tek moramo vidjeti. Za sada nema nikakve naznake da će biti neki demokratski izbori, dakle nisam čuo nigdje izjavu koja govori kako će se formirati buduća vlada i da li će to opet biti neki kalifat ili će biti neka nasljedna funkcija. Demokracija se svakako nije spominjala. Formirala se prijelazna vlada sa premijerom Bashirom, ali još nismo vidjeli koji će modus vladavine biti iza toga. Dakle, Rusija je strahovito izgubila sa ovim potezom, zato što više nema svoj oslonac u Mediteranu. Izraelske akcije su vrlo agresivne i pokazuju da oni očito ne vjeruju novoj vlasti. Da li oni znaju nešto što mi ne znamo, da li oni pušu na hladno, mislim, teško reći hladno u ovoj situaciji, ali da li oni preventivno napadaju. U svakom slučaju nisu ostavili puno prostora za pregovore, jer uništavanje sirijske imovine, koja god vlast bila, je vrlo agresivan čin i definitivno nije neki početak zdravih diplomatskih odnosa, izgradnje neke zdrave države. I nakon toga cijeli taj kurdski teritorij, to tek mora biti riješeno. U principu je želja da Sirija ostane kao unitarna država i nezavisna kurdska država nije uglavnom u interesu svih i trenutnih sirijskih vlasti i okolnih država, ali to tek moramo vidjeti koji će tu biti odnosi. Amerika trenutno ima oko 900 vojnika koji se nalaze ovdje na jugu uz granicu sa Irakom i zračni udari na ISIS su krenuli upravo ovdje iz tog područja. To su neki sirijski pobunjenici koji se nazivaju demokratskima, u stvarnosti su vjerojatno među svih ovih skupina o kojima smo do sada pričali najslabija skupina. I evo, kad smo pričali u nekim ranijim emisijama o Rusiji i njihovoj budućnosti, onda sad vidimo što je Putin donio Rusiji sa svojim potezima. Dakle, ne samo da je Finska ušla u NATO pa ima granicu od 1300 km s NATO-om koju nije imao do sada, nego je i Armenija izašla iz njegove orbite nakon što je izgubila Nagorno Karabak, gdje su bili ruski peacekeeperi, ali nisu reagirali u azerbajdžanskom napadu. Armenija se okrenula zapadu i sad kupuje zapadno oružje. U Siriji su potpuno izgubili svoju poziciju, možda je ponovno pokušaju izgraditi na diplomatski način, ali stvari ne izgledaju jako dobro za njih. U Gruziji je situacija nestabilna, u Moldaviji isto tako i moguće da te države slijede možda, nadam se da ne, ali i ukrajinski model gdje se stanovništvo želi odvojiti od Rusije dok politika želi ostati u vezama s Rusijom. Tako da mislim da je Rusija najviše izgubila s ovim potezom, nakon toga definitivno Iran, a najviše je dobila Turska, jer ove paravojske su bile dosta povezane sa Turskom, ne nužno HTS, ali definitivno ovi drugi pobunjenici uz granicu označeni ovom svijetlo-zelenom bojom. Tako da možemo očekivati da će Turska imati većeg utjecaja na formiranje vlasti u ovoj državi i
naravno Turska je wild card, znači članica NATO-a za koju nitko ne zna što će iduće napraviti i s kime će iduće biti saveznik. Ja sam osobno oprezno optimističan, jer nakon svega što je Asad napravio svom stanovništvu, trovao i bojnim otrovima, bombardirao bombama, bačvama i slično, barem retorika da želimo Siriju za sve je napredak u odnosu na to što smo do sada vidjeli. Eto, to bi bilo to za ovaj video. Sada bi samo iskoristio priliku pa ispričao još neke priče, jer ne znam kad ću ponovno imati Siriju za temu, a poznam jednu sjajnu osobu iz Sirije koja mi je ispričala nekoliko ratnih priča o Asadovim zvjerstvima i ono što je on morao proživjeti. Dakle, radi se o mlade osobi, relativno mlade osobi, nešto je mlađi od mene, i pričao mi o tim bombama, bačvama. Kaže da su iz početka helikopteri letjeli i puštali te bačve, a puštali su ih sa visine od kilometra ili 2 kilometra. Dakle, prilično visoko i bilo je nemoguće procijeniti gdje će točno ta bomba pasti kad ju otpusti helikopter. Iz početka su svi trčali, kad su vidjeli helikopter i bačvu, svi su se pokušali sakriti, ali nakon nekoliko tjedana tog terora, bacanja bombe, bačve na civilno stanovništvo, ljudi su prestali bježati jer su shvatili da ne mogu procijeniti gdje će bačva pasti i samo su sjeli i čekali. Ako padne na njih, ok, ako ne padne, još bolje, i onako ne mogu ništa napraviti oko toga. I ta rezignacija mi je fascinantna. A druga je njegova priča kad je ukrcao se, kad je Alepo pao, bio Alepo, originalno iz Rake kasnije, i kasnije otišao u Alepo i onda je ušao na brod koji je naravno bio pretrpan, prevrnuo se na putu prema Grčkoj i potonuo, i onda su bili tamo 3 religije, židovi, katolici i muslimani, i onda su muslimani vikali Allah spasi nas, onda su svi su muslimani to vikali odjednom, onda bi židovi rekli Jahve spasi nas, onda bi svi židovi to vikali, onda bi katolici rekli Isuse ili Bože spasi nas. Onda je nakon nekoliko sati počeli su svi biti umorni, ljudi su počeli tonuti, gubili su snagu i bilo je užasno hladno, i onda bi netko rekao Allah spasi nas i svi zajedno nakon nekoliko sati, i katolici i muslimani i židovi, su vikali Allah spasi nas, Jahve spasi nas, Kriste spasi nas. Bilo je potpuno svejedno, samo da nas netko spasi. I on je među onima koji su preživjeli to prevrtanje tog broda. I eto, tam je priča ostala u sjećanju kao ne samo prikaz tragedije tog multietničkog društva u Siriji, nego i ljudske psihologije, kako u takvim užasno stresnim situacijama reagiramo na način da pristajemo na bilo što samo da preživimo, jer taj instinkt preživljavanja je jači od ičega, i situacije u kojima je on aktiviran su apsolutno odvratne. Eto, to bi bilo to. Recite ako vam je ovaj koncept videa u redu ili nije. Svakako se nadam, i u budućnosti ću se vjerojatno vratiti na one razrađenije videe, a do tada pretplatite se ako već niste, i nadam se da se uskoro opet vidimo.